Umviye inkuru itangaje y'umugabo bita Michael Smith watubeshye twese bikaza kumuhindura umuherwe. Umuhanzi w'imyaka 52 ukomoka muri Carolina y'Amajyaruguru akaba n'uwahoze ari umucamanza mu kiganiro cyitwa One Shot yafashwe azira uburiganya bw'amadolari miliyoni 10 yakoreshejwe ikoranabuhanga. Hagati ya 2017 na 2024 Smith yakoresheje ubwenge bw'ikoranabuhanga mu gukora umuziki mwinshi. Akora konti zibarirwa mu bihumbi ku mbuga nkoranyambaga nka Spotify, Amazon Music kugira ngo akwirakwize izi ndirimbo agamije kwinjiza amafaranga y'inyandiko Uganda. Mbere yuko nkomeza ndakwakiriye wowe wafunguye kino kiganiro kanda subscribe kugira ngo amakuru nkaya atazajya gucika. Uyu Michael Smith wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umuhanzi n'umucuruzi w'umuziki nk'uko byatangajwe n'inzego zirimo Federal Bureau of Investigation FBI. Ati yakoze indirimbo nyinshi cyane akoresheje AI, indirimbo ibihumbi n'ibihumbi. Hanyuma akoresha robot zikinisha izo ndirimbo inshuro miliyari nyinshi ku mbuga nka Spotify na Apple Music. Ibyo byatumaga asa nk'ufite abakunzi benshi kandi akabona amafaranga ayo abahanzi bahembwa iyo indirimbo zabo zumvishwe. FBI yarongeye ati mu by'ukuri abari bumvise izo ndirimbo ntibari abantu ba nyabo. Ikindi kandi indirimbo nyinshi ziwe zari zakozwe na AI, ntago ari ubuhanzi busanzwe. Ubwo buriganya Michael Smith yakoresheje bwamwinjirije amafaranga asanga miliyoni 8 kugeza ku 10 z'amadolari y'Amanyamerika. Gusa ayinjiza mu buryo butemewe. Ayo mafaranga yagombaga kujya mu bahanzi ba nyabo. Atariko Michael Smith we yarabyitiriye. Michael Smith ntago ikibazo ari uko yakoresheje AI mu muziki we, kubera ko hari abantu benshi bakoresha AI mu muziki yabo, ariko we yarakabije kuko n'abamukurikiraga ntago bari abantu bazima. Ya minsi 40 n'umunyarwanda yavuze mu 2024 FBI nibwo yamufashe. Ejo bundi mu kwa gatatu 2026 yemeye icyaha. Urukiko rwemeza ko imyanzuro y'urubanza rwe ruzatangazwa mu kwezi kwa karindwi 2026. Gusa uru rubanza rufatwa nk'urubanza rwa mbere rukomeye rushinjwa ubujura bukoreshwa n'ikoranabuhanga. Bivugwa ko ashobora gufungwa kugeza ku myaka 5 muri gereza no kwishyura amafaranga yose yanyereje. Michael Smith ntago byagomberaga ko ari umuhanga mu kuririmba, kubera ko AI iri guhindura muzika mu buryo bukomeye cyane mu kuyikora, kuyikwirakwiza ndetse no kuyibyazamo amafaranga. Reka mbigusobanurire mu buryo bworoshye. Ubu umuntu ashobora gukora indirimbo atari umuhanga cyane. AI ishobora kuguha beat, melody. Ushobora gukoresha programu nka Suno AI cyangwa Audio ugakora indirimbo mu minota mike, ndetse ushobora kwigana ijwi ry'umuhanzi uzwi. Ibi bituma abantu benshi binjira mu muziki. Nutazi kuririmba neza ashobora kuwukora. Hari abantu bamwe na bamwe bakoresha AI mu gukora indirimbo nyinshi cyane bakazishyira kuri Spotify, Apple Music n'ahandi. Iyo zumviswe babona amafaranga. Ariko nk'iyi nkuru ya Michael Smith twavuze haba harimo uburiganya, niyo mpamvu yafashwe. Ibigo nka Universal Music Group biri kurwanya ikoreshwa rya AI ritemewe. Nubwo hari impungenge bivugwa ko AI ifasha mu gutunganya amajwi, ibyo bita mixing and mastering, gutanga idea nshya, kwihutisha gukora indirimbo, ariko bikavugwa ko abahanzi bakagombye kuyikoresha nk'umufasha apana nk'umusimbura w'umuntu. Uko bigaragara mu gihe kiri imbere muzika ishobora kuzahinduka yihariye kuri buri muntu. Tuzabona indirimbo nyinshi zakozwe na AI. Tuzagira abahanzi benshi b'abastari ariko amajwi atari ayabo. Mu by'ukuri si mu muziki gusa kuko AI iri ahantu hose, iri mu bintu byinshi. Iki kiganiro nahanga tugisubikiye. Kanda subscribe utange igitekerezo cy'icyo ushaka ko twavugaho mu kiganiro gikurikira. Ndizera ko turi kumwe. Channel ni MD Empire. Mwakoze kudukurikira.